अहमद मरोइब पाव पिजरी कबो वैली बु मणिपुर अमुक हंदोहनब राज्य सभा की एमपी लेक्सेम बसाना जावना पार्लियामेंट तक्सिनख्रे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ngasi बजट सेशन के मनुंग चन्ना लोक सभा दा अनिसुब बेट्स के ओइना मणिपुर की बजट की सप्लीमेंटरी डिमांड स्टेटमेंट चिंग थमख्रे कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली एनसीआर की प्रेसिडेंट ओइरिबा पाउजखुप गुइते की मथक्ता थारकप केस अमगी मतुंग इना महाकु वाहंग पाहुंग तौनबा न्यू दिल्ली की कार्टाविया पार्ट पुलिस स्टेशन दा कोरख्रे मणिपुर पुलिस ना चथकी तोंगान थीबुम की थबकता आइन तिंक्रबा लालहौलू लुप मरी की नुपी केदर मंगा यावना पुना केदर तरा तरुक फारे अमदी मास्टर हेचरी एंड फ्रेश वाटर इट्स जियोलॉजी एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की लेबोरेटरी से मणिपुर यूनिवर्सिटी दा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना संगाख्रे खुरुमजरी ISCOM मीडिया न्यूज मिंग ताबरीब सिंह आई तोमथिंगान ममितै ने तराम नोक्सबग लोइनना हौजि पुंजा सिफावगी पाव सनोन पिजरी कबो वैली बु म्यांमारना मणिपुर अमुक हंदोरकनबा थबक सिंह लौखलु नत्रगा पंदुना लैरिबा कन्वेंसेशन की सेंफम म्यांमार स्टेट नत्रगा यूनियन गवर्नमेंट दा पिहलु हाइना मणिपुर की निंगथौ राज्य सभा की एमपी सनाजाव लैसेमना पार्लियामेंट दा तक्सिनख्रे ngasi phomkiba parliament mifam gi 0 hour gi matamda mp ningthau sanajawana kabo valley gi wafum asi pukhatladuna haikibada kumja lising ama chamapal yankai humdoi gi mars ahumda india gi prime minister oiramba pandit jawaharlal nehru na matamdu gi mahka fammanaba myanmar gi prime minister yu nuga loinana manipura mifam ama pangthoklaba matungda kabo valley bo myanmar da khudol oina pithoki मतमबदा बर्मा हाइन खंगनरंबा म्यांमार दा पिथोकिबा स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग कुनिथोय गा चनी तरा रोमपाक चावबा बेली असि अदुकी मतिक पोथोक लैबा अमदी लेहाउ फवा मफम अमनी मतमबदा मफम असि अंगनबा मतम कुमजा लिसिंग अमगा चामरी यांखै एदीदा मनिंग मखा तमना निंगथौ पानबा लैबाक अम ओइना पालंबा मणिपुर गी सरुक अम ओइरमी कबो वैली बो म्यांमार दा पिथोकिबा दुमबक मणिपुर गी पुवारी दा ख्वाइदगी लाइबक्तिबा नुमित अमनी मरमदी थवोंग अदु चथकिबा मतमदा इंडियन पार्लियामेंट नत्रगा स्टेट लैंगा के अयाबा अमता लौकिबा लैते एमपी सनाजावन मखाताना फोंगदोकिबदा जवाहरलाल नेहरूना कुमजा लिसिंग अमा चनिपान कुंतरुक की ट्रीटी ऑफ यानदामो की लैरिबा चना कांगलोन सिंह इकाय कुमनकिदे कुमजा लिसिंग अमा चनिपान कुंथ्रा मरी के कबो वैली एग्रीमेंट की मतुंग इना कबो वैली के कन्वेंसेशन ओइना म्यांमारना मतमदु की मणिपुर की निंगथौ गंभीर सिंहदा था कुदिंगी सिका चमगा की सेंफम पीबा हाइना यानखिबनी हारिबा सेंफम मदु कुमजा लिसिंग अमा चमापल निफुमापन फावदी म्यांमारना मणिपुरदा थारकलम्मी लोइनना कुमजा लिसिंग चमापल निफुमापनदा मणिपुर ने इंडिया तिनख्रब मतुंगदा कन्वेंसेशन की सेंफम मधु कुमजा लिसिंग चमापल यांकै हुमदोय अद्वाई फावबदी इंडिया गवर्नमेंट दा पिरकलमी पुवारी की वारी सिंगबुल सिंग अमता नैनरमदना नेहरूना पोथोक लैख्रबा बेली असिबु म्यांमार दा पिथोकिबनी पुवारी की चावरबा सोइबसिना मरम ओइरगा मणिपुर मियामना नेहरू अमदी महाकी पार्टी कांग्रेस बो कैदौनुंगदा ngakpiraroi haiba wafum thambga loinana म्यांमारना कबो वैली बो मणिपुर अमुकना हंदोरकनबा ओइथोकप याबा थबकसिंग येंगसिल्लु नत्रगा पंदुना लैरिबा कन्वेंसेशन की सेंफम स्टेट नत्रगा यूनियन गवर्नमेंट दा मखाताना थिहल्लु हाइनसु एमपी सनाजावना हाउस की खुतांगदा इंडिया गवर्नमेंट की पुंगनिंग चिंगसिनखि Pandit Nehru gifted away Cabo Valley or Manipur to Israel, Burma, now Myanmar, on 3rd March 1953. After having a meeting in Manipur with his counterpart Mr. U Nu, then Prime Minister of Burma, this valley is a very resourceful and fertile landmass of nearly 22,210 square kilometers, and it had been once a part of Manipur Kingdom from as early as 1450 AD. The given away of Cabo Valley to Burma was the most unfortunate day in the history of Manipur because it was done without any prior approval of Indian Parliament or state endorsement or rectification. Moreover, Nehru completely ignored the terms and the conditions of
Parliament gani suba budget session gi ngasi dagi haukibuga loinana lebak asigi Finance Minister Nirmala Sitharaman na Manipur gi oina supplementary demand for grants access grant amadi estimated receipt amadi expenditure sing Lok Sabha da statement sing ngasi thamkre Finance Minister na ngasi Manipur gi oina supplementary demand for grant ani suba batch haibadi income ja lisingani kunmari kunmanga demand for access grant income ja lisingani kunmathoi kunitoi estimated receipt of expenditure income ja lisingani kunmanga kuntaruk loina supplementary demand for grant lisingani kunmari kunmanga ge English amadi Hindi da iba statement sing Lok Sabha da table tawki ningsing bayabadi leba gasigi oina budget session hoki February amada famkrabagi matungda ngasi amukana anirak suba oina parliament mifam chathaba hoki bani Kuki Students Organization KSO Delhi NCR की President ओइरिबा पाउजा खुब गुइते की मथकता थारकपा केस नमगी मतुंगिना मा की मथकता वाहंग पाउंग चथनबा कार्टविया पार्ट न्यू दिल्ली पुलिस स्टेशन नंगसी माकपु कखुतख्रे पुलिस स्टेशन असिना BNSS के सेक्शन 41A CRPC /35 Clause 3 to 6 के subsection 1 की मखादा मा की मथकता वाहंग पाउंग चथनबा सी थादना खांगन खिबनी पुलिस ना थारकलिबा वारोल अदुदा पाउजा खुब गुइतेना मतुंग तारकपदा लोन यादव थबक तौदबा केस का मरी लेनबा खुदंग चांगम सुपनम शासन तौरोइदबनी मियाम द नत्रगा अखदब कांगलुप अमदा अकी अकंग पोहलोइदबनी केस का मरी लेनना इन्वेस्टिगेशन तौबदा मतिंग पिगदबनी केस असिग मरी लेनना अचुंबा वाफम सिंह अदु खक्तमक फोंगदोकदबनी हाइबना चिंबा वाफम क्या याउरी करिगुंबा हारिबा वाफम सिंह असि याद्रबा नत्रगा मरी लेनरिबा पुलिस स्टेशन दा ngasi laktrabadi paujakhup guitebu BNSS ke under section 41A clause 3 amadi CRPC /35 ki mari manga amadi taruk ki makhada faba yai hainasu police ke notice aduna pali hari लोने यादव मवोंग दा कुसु कुलाई थिंदोक थिंजिन तौबदा नतना मियाम दगी संखाई थुंखाई तौबदा चेनबा लोन थिंख्रबा लालहुलुप नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर NRFM गी नुपी केदर मंगा याउना पुना केदर तरु मणिपुर पुलिस ना ngarang tonga tongan ba mafam ani dagi sel yauna fagat pangamkre ngarang Imphal West District Police की City Police Station na konba Thangal Bazar की Gandhi Avenue dagi NRFM की नुपी केदर मरी याउना पुना केदर मंगा फागत की मखोय सिंग अदुदी कैसाम रोवर्शन मैते एलाइस ननाव चाही कुमापन मोइरांगथेम तनु देवी एलाइस सिंगलेम्बी एलाइस इचनथोय चाही कुनमाथोय नामरापम रासिनी देवी एलाइस थोइबी एलाइस मंगालेमा चाही कुनमंगा मैकाम इचनचनु चाही कुंथ्रानिथोय अमदी लाइस्रम मेनका चनु एलाइस लंचेनबी चाही कुंतरेनी मखोयदगी पुलिस ना गाड़ी मचा अमा मोबाइल फोन मंगागा ID कार्ड अमगा फंके हारी अतोपा अमदना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोरंपाट पुलिस ना कोनबा गोलापति मस्जिद अचौबा अवांग लैरक्तगी NRFM गी नुपी केदर लैफ्राकपम छोनिया देवी एलाइस तोम्बी एलाइस लमजिंगबी चाही कुनमरी कौबी अमसु फगत पंगकी माकी मफमदगी पुलिस ना मोबाइल फोन अमगा लोइना सेल लोइना लुपा लाख अमगा लिसिंग तरेट का चनी हुंफू फंगना हैरी अमरमदा मणिपुर पुलिस ना लोना थिंख्रबा लालहुलु प्रिपाक प्रोगी KCP पीपल्स वर्क ग्रुप अमदी UPP के याउना पुना लालहुलु लालहुबा तरा फंगत पंगम क्राइदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगानबा नंदेबम लैकाइदगी प्रिपाक प्रोगी मियोय अनि हाइबदी चिरोम रोस्तम मैते एलाइस चिरोमबा चाही कुनमंगा अमदी हाइक्रुजम अरविंद सिंह एलाइस माइकेल एलाइस हाइरोइबा चाही कुंथ्रानिथोय कौबा मियोय अनि फागत पंगमख्रे लालहुलुप असिमक के अतोपा मियोय अहुम अमसु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के इमा मेदावती स्कूल मनाकी हाइनो पोक्तगी फागत पंगमख्रे फागलबा सिंह अदुदी लाइस्रम बोबोय मैते एलाइस बोयशेमबा चाही कुनिपान पालुजम बाबू सिंह एलाइस लाथुमबा चाही कुनमंगा अमदी युमनाम अथोइबी चनु कौवे हैरी अतोपा अमदना पुलिस ना KCP PWG की मियोय अनिसु फागत पंगमख्रे मियोय अमना लमफेल की रिम्स मेन गेट तगी फागत की ममिंगना सोरखाइबम इनाउतोन सिंह चाही कुंथ्रा निपानी अतोपा अमना सांदम रोमेन चाही कुंथ्रा मापनी महकना समुरोगदगी दिमालेता तरामाथोइगा कोनना फाबंगमकिबनी मखाताना मणिपुर पुलिस ना लांगोल टाइप 2 दगी UPP के गी मियोय अहुमसु फागत पंगमख्रे मखोय सिंग अदुदी ngangbam विशन मैतै चाही कुनमरी असांगबा मणिकांत सिंह चाही कुंथ्रा तरेट अमदी सोरखाइबम nganthoi सिंह चाही गुलुमदोइनी हरि असम राइफल्स अमदी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA अनि की मरक्ता
चाउना खुद थोंगलखरबा मतुंगदा चलिबा था सिगी तरुक्तगी निपान फावबा असम राइफल्सना चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के हैंगलेब सब डिवीजन की मनुंग चन्ना लेबा सोंगफू खुलदा अखनना थिबोमगी थबक चथखरे हारिबा मफम अदुदा UKNN लेरंबा मखोइगे केम्पसिंग असम राइफल्सना थुगाइबा ngамखरे हाइना असम राइफल्स की PRO ना थादोरकिबा चेरोल अमदा खंगलगली हारिबा ऑपरेशन अदुदा लालहुबा म्यूइसिंग अदुना लेरंबा बंकर तरानिथोइ थुगाइबगा लोइनना ऊना साबा नोंमै असाबा कुंतरेट अमगसु फंगवंग क्राइरी लंदम असिगा पुनमगे सक्तमदा काहेनबा होनरिबा इलीगल इमिग्रेंट्स अमदी नार्को टेररिस्ट की मायुक्ता अरामबाई तेंगोलना ngasisu hanba leitana lepli haina arambai tengolna thadorkba cherol amada phongdorkli cherol asin makha taraduna Union Home Minister Amit Shah gi lising makada Manipura tangdu leita ba hanjil hanana paikalakliba khongthang sing asi arambai tengolna taramna oi aduma pu afoba khongthang asi gi mayukta lepliba India gi constitution kongaung nariba kuki narco terrorist na karigumba makha tana ayet pa pirak patarabadi arambai tengolna tumina leithokloi hairi loina na Union Home Minister Amit Shah na lamdam asigi irang na maram oiraga amang ata thokan kiba Hindu amadi maitei sigi laifam sing adu semjin na ba honar gliba sibusu taramna oi state administration gi mari leinaba sing nasu athuba matamda hairiba laifam sing asi hanagi phibamda amuk hanna semjin binaba apil tarkli cheraga sida kuki narco terrorist na lamdam asiga punbagi saktambo kahna na ba makata na honar glabadi Manipur gi miyam khaktana tana India gi citizen pumnamakna makoi gi mayukta punna lepina si aina su apil tarkli कुकी दाबा मफम सिंगदा चथरंबा मतम कक्तबा सटडाउन अदु खुदक्तगी कोमथोकले हाइना कुकी जो काउंसिल न थादोरकबा चेरोल अमदा खंगलगली चेरोल असिन मखा तारादुना सटडाउन की खोंजंग असि मियाम की अवाबा येंगगा कोमथोकपनी अदुमा पु कुकी ताबा मफम सिंगा फाउनरिबा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर सिंगदी मैतै सिंगना चंगबदा हानगुमना थिंगबा लैखिगनी अथिंगबा सि नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोलम सिंग पुबा गारी सिंग ओइनदी लैरोय हाइरि नाकालमरम कुकी जो काउंसिल न कौकीब मतम कक्तब टोटल सटडाउन असि कोमथोक्ट्रिङै gi मावैनना ngase ayu anganbada national highway kuntra tare nipal jirbam lambida khongjang saugatpa mioi singna lambi thingbagi khongjang changsilure aduba tungda khongjang adu handokhi maruina highway asigi mafum kharada lambi ge nag yata khundareba kuki furup ki mioi sing aduna lambi thingbagi khongjang adu changsilubne hairi Manipur government na mahusagumna national highway singda passenger bus service haunaba thabak pakhat kibagi matung ina tha asigi nipanda imphal dagi senapati tamna bus tatpada kangpokpi ge gamgi faida lambi thingba kangbuga security force singa chauna muknabadagi mioi amal laikide amadi khongjang loi kaya amana asoga pannang kiba dubo yaningdaba phongdoktuna khongjang asi ngarang dagi hongna changsin ba horakibani India lengakna divide and rule policy tawduna Manipur gi apunbagi saktam thugaibe yaroi haina mera paibe apunba lub empal na sinduna Bisnupur district in Tawkong Bazar da ngasi kholau kya lauduna khongjang changsin kre empal Bisnupur district secretary RK Sasi amadi member Thoksom Sangita Devi amadi Ningthawkong Bazar board ki ima mioi singna sangshin ki khongjang adu saruk yaraduna wakat khongjang adu da khulngak ba fa ba yaroi Manipur miyam na nangliba awa ana sing ngasi gi lengak na thogan bani haibo wafam sing pankiba loinana me ahumdagi lisingani kulumdoi me ahumdagi hawrkiba irang asidagi lanjenaduna relief camp sing de lairiba sing masagi mayumda hanjinaba athubada center laingang na tawgadabani state terrorism kudakta lepu proxy war tawduna micham miyam hatkanu miyoibagi hingbagi phangpham thokpa right pumna mumatkanu stop the human right violence haibo kholau kya sulauki empal gi secretary RK Sasina irang asi नौरिङैदा लैङाकना मतम चाना लाक्सिल हौदबदगी ngасidi chahi ani phajilakle hojik faubada masa masagi maramdamda hanjinba phangdana lairibasi achubada mayumda hanjinaba thabak paket kadabani haibo phom sing khamthengna wanaraba Manipur gi miyam gi khallaga hanagi ing tapalamda madu amukana oihanbi waina su phungluki
bai sa sing phajil lakpa amadi hojik lansina aikoi matamduna Sosangku dagi aikoi lan phamasi haurakpa matamda laiba lenga gasina athuba matamda khajin punsiduna lala se thongam daba yabadu adu matamduna maliba lenga aduna phajil haudrabanya ngasi manipur da laiba praja punama khamthengna ware ngasi lansina maram oiduna relief camp da laiba isilinau sing maruma bang singbu athuba matamda aikoi masa ki maram damda hanjil hanbiduna aikoi hojik laiba manipur di khamthengna ware imal ebang manipur asibu Santi oina purakna na bagida magta amadi ima singa aikoi gi lan phamasida kangau na duna sahi ani hen wara ka bamatam sida ima singa pali belenga ga sigi makamda tongan ba khulau kaya lau duna aikoi manipur ase khana gi santi oiba inna singa laiba manipur adu oihan biyo Master History and Freshwater Ecology and Sustainable Aquaculture FISA Laboratory ngasi Manipur gi Governor Ajay Kumar Balana Manipur University da sangakre Manipur University Kanchipuram the ICAR Central Institute of Cold Water Fisheries Research CICFR Fimtalna Sindra Manipur University Auditorium Hall da pangthokiba sangabagi thoramadu da Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala ICAR New Delhi gi Fisheries Science ki Deputy Director General Dr. Joy Krishna Jina National Fisheries Development Board NFDB Hyderabad ki Chief Executive Dr. Vijay Kumar Behera ICAR Central Institute of Cold Water Fisheries Research Bemtal gi Director Dr. Pramod Kumar Pandey amadi Manipur University gi Vice Chancellor Professor N Lokendra Nathobi Mithunglen Singwena saruk yakibagaloinena Geology Department gi mahiroi singna puthokba polam kayama puthoktuna exhibition stall amso hangdoktuna utpangamki Thoramadu University asigi faculty member de natana district kuding maktagi farmer kaya laktuna Thoramadu busaruk yaki Thoramadu gi sarugam moina district ahum dagi farmer ahum khangatuna certificate piduna ikai kumna utpadanatana university asina taukiba thabak thorum sing gi photo yauba chahi gi calendar amadi larik su phongdok pangamki Sangabagi Thoramadu Mari Lena Governor Ajay Kumar Balana Phongdokibada nga haibasi aikoi India gi community kaya gi culture tradition livelihood amadi nat ki oiba laishon tishon kaya da sijin aduna lakliba posak amarikangni Manipur de natana Northeast farmer kaya tholaktuna nga puthopagi chang nongwe hangalaklabasu nga gi awat pa kaya ma laibana mapalamdagi pusilakpa nga kaya sinaribani lamdamasi nga mi singna thengnariba infrastructure gi awat pa nga marang kaina puthokpa ngamdaba amadi puthokliba nga sing matam chana market ta yonma ngamdawgi awaba kaya thengnarakpadagi nga mi sing pungning sonthaba amasu uraktaba natte India gi Prime Minister Narendra Modi na nga mi singi damukta economic growth natana ngagi puthok marang kaina puthoktuna economic growth lehnanaba launch tawkiba Pradhan Mantri Matsya Sampada scheme asigi khudongchaba sing asi farmers sing khakta natana PhD tawduna entrepreneur oiningba mahiri sing nasu scheme asigi makhada mayek sengna khangdoktuna thabak oina tawnanaba honaba mathuk tai haiki These are the things which perhaps we can develop, make Manipur unique for these items. Like those our coastline states have become. You mentioned about shrimps. Shrimps have done so well, I mean the large percentage, 2/3 of the export value is coming from shrimps. So why not we look at this kind of variety of fish, develop it, make it commercially viable, and then Lagriba Marstara Nitwa Yumsakisha Numita Tawal District Complex the Labor Election Counting Holder Tawal District Hangliver Relief Came Ahum the Labor in Mechina Saba Polam Singh Kaktagi Weba Mela Ma Pangtulagani Mela Sinamiam Nasaruk Yaviduna in Meching Punging Tawet Minasi Hina Deputy Commissioner Tawal Andiam Subas Namiam da Paujal Pirakli Hiramasigi Matang Dangasinung Tilmaki Office the Pangtopa Paugi Mifum the Deputy Commissioner Haikivida Marstara Nitwagi Ayupung Taramatwegi Pangtoka Doribi Mela Asida Hauki Bukumzali Singing Kulum Dagi Me Humdagi State Asida Tokliba Irang Asinamaram Werga More Churachanpur Napad Sugunu Amusung Shero the Lanjanar Lava Tawal District Tonga Relief Came Ahum the Ladybird Training Fanglava in Matching the Saba Polam Singh Kaunagi Fag Mora Beg Finatuba File Pen Stand Mobile Post Plastic na Saba Polam Kaya Utkani Mela Sida District Asigi Miyam na Lakpiduna in Matching Bupuning Tawet Minasi Ainasu Deputy Commissioner Makatana Miyam da Apil Toki
की साइट की मखोई से वो मसा की लाइवलीहुड अमल लेजनबगी दमक तै कोइना ट्रेनिंग मयाम अमा पीबदुगी सर मखा तार कोइना मखोइना पोलम मयाम अमा पुथोगा ngasi बौता योनजरगा मसा की ओइबा कोइगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फंगना बहनबदा याम चाउना मतेंग पांगली यौसंग नक्सलकपगा लोइना लोइना मखोई सेबु मतेंग पांगनबगी दमकता अमु तांग 12 सिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंजरगा इनमेट सिंगना साबगी पोलम सिंगसी योनबगी थोरम असी पांगथोक जगदबनी मसिदा मरु ओइना प्लास्टिक ना साबा पोलम कैंडल फ्लावर मोरा अदगी हैंडलूम की प्रोडक्ट सिंग कौना की प्रोडक्ट अमसुंग ऑफिस की फाइल अदई पेंसिल हाबनबा पाउच अदई मोबाइल हाबनबा अखोगी बैग मयाम से पुथोक जगनी सिदा थौबादा लेरिबा अखोगी आईडीपी सिंगसिबु नुंसिबिरागा डिस्ट्रिक्ट असिदा लेबिरिबा मियोय पुनमंगना लाक्पिरागा मखोइना सारिबा पोचै सिंगसिबु अममतंग लेबिरागा मखोई पुथौना हापिसी हाइदुना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल की साइट की मयामदा अपील तौजरी चाही खुदिंग के पांगथोक्तुना लाकपा सजिबु खुदोल तंबा अमदी ई की खोंगुल लीब थौरम चाही असिगी लालिबा अप्रैल की तारीख 13 दा पांगथोक्लगनि हाइना इरमदम कनबा पुनबलुफ इकल की सेक्रेटरी जनरल वाहेंगबम लुवांग लेमना फोंदोखरे वफम असी ngasi इरमदम कनबा पुनबलुफ इकल की ऑफिस ता फमकिबा पाउगी मिफम अमुदा महांगना फोंदोखिबनि इकल की सेक्रेटरी जनरल वाहेंगबम लुवांग लेमना मखाताना फोंदोखिबदा सजिबु खुदोल तंबा अमदी ई की खोंगुल लीबा हाइबा थौरम असी कुमजा लिसिंगनि 13 दगी हौरगा पांगथोक्तुना लाकपा थौरम अमनि हाइबा थौरम असिदा त्रिपुरा असम अमदी सिलचर सिंगबा मफम सिंगदगी लाकपा इचिल इनाव सिंगना सरुक यागनि मणिपुर की मफम सिंगदगी सु तांखुल इचिल इनाव सिंगसु यावना थौरम असी पांगथोकनि पनबे याबदी खुनाई योखतपी इमा सिंगबो इकाई कुमनबा हाइना इकलना सिंदुना जुन की तांग 12 खुदिंगी पांगथोलकपा थौरम अदुसु कोरोना हौरकपा कुमजा लिसिंगनि कुंदगी हौरगा सजिबु खुदोल तंबा थौरम असिगा अपुनबा थौरम अमो ओइना पांगथोक्तुना लाकिबनि हंदकसु पुना थौरम असी पांगथोक्लगनि थौरम असिदा निंगोल ओइबिसिंगना लमदम असिगी इपा इतोन अमदी मपुंग मपासिंगी मफमदा ngamjaba khudol natraga lengyan fi sajibu khudol tamba amadi खुनाई योखत्पा इमासिंगना अंगांग मचा मंगादगी तादना पोकपा चाही यांकी फावगी मनुंग दलेबा इमासिंगदा मथंग मनाव नाइना कंसोलेशन प्राइज सु यथोकनी सजिबु खुदोल तंबा सिग मरी लेनना नुमिद अदुदा लैबाक निंगबगी इसै अमदी महिरोई दगी मैहुरोल दगी लेरकलबा औग्री हंग्रेन चोंगवी थोरम यावना सिंजगनी हरब नुमिद असिदा लमदम असिगी मियामना नाट के ओबा फिजोल सेटपीदना औग्री हंग्रेन चोंगवा थोरम असिबु सरुक याबिनबसु अपील तरकली लाकदोरिबा एकोगी सजिबु खुदोल तंबसिदसु एकोगी निमित्तुदसु एकोई इछै नुमाई हबदी लेबांगनि बैसै सिंग सकने अदु लोसिलपदा कुंसी जही कुदिनि तवे एकोगी औगी हंगेन चोंबा औगी लिरोन सागा औगी हंगेन चोंगा सी चोंबा सी जो हंदक्ति मयाम सी लोइना मकन तबरनिना जही कुदिनि औगी हंगेन चोंबा जे एकोगी अफबा खमीरम फतरसि खाबाना बिथगी बगी अदु लिरोन सागांदा तबदबनिना मयाम सी जो हाना खतंग भासोइना एकोगी चिलिनाव सिंग रुंगी पासिंग छु अदुगा लिसाबि ओरो मवोरो लापदुदा इनाकी ओरो फिजोन सेलगा एकोगी सिगुम थोरमसे पुन्ना कनोगी सोगी मफमदा सिंबी मपुगी मफमदा थोंगी बसिदा एकोगी लेपाक चौंग नहोनबा लेइबा अवाबा कयासि गोमनबगी तमका दुबा औगी हंगे चोंगा फतरो म्याम किदखिबा सिगुम थोरमसिदा म्याम पुन्ना सरुक यामिननबगी थोरम सिगुम मतंग हाना मांगजौना लेपासा सिंग थेनबदा खबरदा हाना कनोदा पावदा हाना फोंगद्रगदी हौजी सिदि सेनखाइ थुंखाइना म्याम अमा पैदना लेरबदिना म्याम अमा थिनबा यादने कोइना लाचो मतंदा म्याम नु हराव हरावना तराम पिरगा थोरमसिदा हेना फगदबा मौंगदा सजेशन क्या पिबियो हाइदना सिगि थोरमसि म्यामदा फोंदोक जनबगी थंगना सिगि फेसबुक पांथोक जनबगी लमदम असिगी अवाना तारबा मियुसिंगिदमक्ता साफोंलकिबा अवाना तारबसिंगी मरुपसिंग समना AATM ना थबक थोरम तोरकपा चाही अमा मपुंग फारकपी अहानबा फाउंडेशन देगी थोरम ngasi चिंगमैरोंगदा लैबा MBC चर्च मनाक्ता पांथोक्रे थोरमदुदा पाबुंग थोइबना अथुबा मिथुंगलेन AATM के एडवाइजर ओइना प्रभावती ना थोरम मपु अमदी पुखरमबम पाना थोइबी UFO के सेक्रेटरी जनरल यंत्रेम बाबुलाल अखनब मिथुंगलेन सिंगोने सरुगाकी थोरमदुदा AATM के एडवाइजर ओइना प्रभावती ना फोंदोकिबदा अवाना तारब म्यूजिक दमक्ता अंगम मतिंग तौनदुना लमदम असिदा याइफबा
lambi ama laknanaba amadi mating pangnabi wakalonda semkiba lup amani AATM na miyamgi oiba mating tawduna lagli karamba imung amadi kanabu sontana lairi haiba AATM na koina chattuna angama mating tawba sina maru oiba thawdang oiri loinana lamdam asigi awa ana tarabasingi marup singna makhatana miyamgi angama mating adumak tawkigani haiki toramaduga mari leinana AATM na hek sapong lakpadagi awana taraba imung manung amadi tongan tongan ba mafum singda lawkiba thawdang sing adugi photo sing miyamda saktakpagi kudung sabasu thambang afki Mizoram da free movement regime kaktat pe yaroi haina tongan tongan ba loop singna center da takna duna lairinga cherak da Mizoram gi chief minister Laldu Homana regime asi kaktat pagi tangai padaba lai haina ngasi form ki ba assembly mi form da pungdok krai ngasi gi assembly mi form da chief minister Laldu Homana makhata na pungdok ki bada Mizoram Myanmar border paring da aina yadaba thabak kya tholak liba sigi yenglaga hairiba free movement regime asi kaktat ba sina state asigi miyam gi oina afaba khongthang amani Free movement regime asi Mizoram amadi Myanmar gi lona bada lairiba mioi kanglup singna sathok chasin yahanduna maikei ani da lairiba manaba purup singi marakta afama mari thamnanaba kanglon amasu oirabasu kanglon ama oirabasu kanglon asigi khudong chaba lauraga mioi kharana aina yadaba mawngda drug amadi Kusu kulai sing puthok pusin tawbada sizinnarakpadagi free movement regime asi kakthakibasina hena fai masida natana kumjal sing ni kunmari gi June thadagi November tha fawgi manungda state asida foreigner listing ani hena changlak pangamki adum maputa sengna tourist oina changlakkiba masingdi yamni nemki masina maram oiraga Mizoram amadi Myanmar gi ngamkai paringda law and order gi phibam yengshinbada security forcing da hena awabu oiduna lagli hojik lairiba phibam asidadi state asida ain gi wangmuda changlakba mioi singna khangba mioi masing khangba ngamuktaba lamdam asida crime gi network hena mapangal kankat halaknabagi machak amasu oiragli maram asina hairiba ngamkai paring asida hana leiramba free movement regime kaktat kibasina hojik mayok nariba issue sing asi loishinbada mating oigani khalli hainasu mang makhataki BJP ki president loinana union health minister su oiriba JP Nada ngarang Tripura da laktuna state aduda BJP gi lengak leirakpa chahi ani mapung farakpagi toromamada saruk yakre padba yabadi Tripura ki chief minister oina mamang chahi gi March Nipan da anrak suboina wasak lobangam ki ngana gartela gi Swami Vivekananda Maidana pakthokpa miyam tinba toromamada wangang laduna JP Nada na haikibada lebak sin batungna BJP bu miyam na sogalak paleptri masina takpadi miyam na Narendra Modi na luchingba BJP da miyam na thazab thamli haibani party asina Maharashtra Uttarakhand Manipur Assam amadi Tripura da legak paiba ngamle matamamada party asigi phibam aduda hojik leiriba phibam asida chauna khenaba uragli maram asina hojik oiriba phibam asi tarakpada matamamada ikoina oikiba phibam adu miyam na kaufam thokte JP Nada gi kongshat adugi manung channa mahak na ngarang nupi singkaktagi oiba scheme ani haibadi Mukhyamantri Balika Samriddhi Yojana amadi Mukhyamantri Kaniya Atma Nirbhar Yojana haudoki hojik sanawagi pawamu phamgini Hojik sanawagi pawda Manipur Cricket Association siduna team taramathoi saruk yarga haukiba January 10 gi hokduna chatharakliba mapan chuba MNCAW Prahlada amadi W Premananda Elite Tournament da PTRC pasoi final changkre cyclone thangoi banamadi chem khagem pali nani suba elimination match sanaragani chatharakliba tournament asigi ngasi Thawal Moijing Public Ground da sanakiba match da PTRC pasoi na cyclone thangoi banbu wicket manga da maitiba pikre match asida cyclone ahan innings da bet pairaga over 22 ga ball amada wicket loina turaga run Marfudara mathoi khak lauraga target run Marfudara nithoi thamkibada PTRC nani suba innings da bet pairaga over 20 ga ball ahumda weekend manga turaga ran Marfudara homdoi lauraga match asi mai pakki match asi mai pakraba PTRC gi sanaroi ke Bishorjina over manga ga ball amal langbuda wicket manga 200 man of the match ki title okki tournament asi gi ngasi Lairenjin Public Ground da sanaki ba elimination gi match amada chem khagem palina traw ko kethel bo mai tiba pikre match asi da traw na an innings da bet pairaga innings ka fiba over nifulo with the wicket tare turaga ran chama go butara homdoi laukibada chem na ani so innings da bet paiduna over kuntha tare ka ball ahumda wicket ahum turaga
target ran chamaga humutara mari lodna match asi mai paki match asi mai pakraba chem gi sanroi Mohammad Sultan Karimna over nipan ge ball over nipan bolangduna wicket ani tuhan kibaga loinana ball kontra taruk mayok naraga ran kontra manga lodna man of the match ke title okay thas gi tarahum doida thawal mojing ground da cyclone thangwi banamadi chem khagem palina ani suba eliminator gi match oina sanaragadi Manipur Horse Riding and Polo Association Siduna Kutatare Suba and Hazari and Dr. and Tombi State Polo Tournament Chalibathasi Mangadi Hogduna Mapal Kangje Bunda Team Kutra Marina Saru Yarga Tournament Siging as his Harakiba match Amada Rukumar Polo Club B Naga Mapalna Paradise Polo Club A Wankibu Panjal Tara Humda Mighty Pikre, Topa Machamadana Eastern Students Club Nongwi Bungna, Kurai Polo Club, Kuraibo Pajal Manga Marida Mighty Pikre, Machamada, Ex Polo Club Wankaina, Kripsa Polo Team A Naurim Tumbo, Panjal Tarahum de Marida Mighty Pikre. Powerlifting India Giming Makada, Maharashtra Yumbu Erga. Kolhapur Lagliba me Kundagi Kunmanga Fawa Pangtoka Ribatara Mari Suba National Sub Junior and the Junior Men's and Women Classic Powerlifting Championship the Saruyana Manipuri Powerlifting Team Sen and Naba Trial Selection Pangtok Laganaina All Manipur Powerlifting Association at Tadrokpa Cherol Amada Kangalagli Cherol Amda Makata Raduna Manipuri Team Sembagi Trial Selection Asi Chalibathaski Kulumdoida Sega Rotaleba TYC Club Kisara Bunda Pangtok Lagani Hariba Trial Selection Asi Yakupa Waro Singh Association Ge Office Tagi Kanglawa Yaragani Haina Cherol Asida Makatarli Manipur Cricket Association Sinduna Team Kuntarungna Group Marida Saruk Yaduna Kangabo Public Ground Amadi Kundaibam Lampak Tautong the Tasiki Nipan the Hoduna Chatar Liba, Anisuba MNC Men's under 23 Hawam Biramagol Singh, Memorial Trophy King Asisanaki Messing da, ESU Wankayamadi, YUCC Kwakatil Mai Pakre, Tournament Sing as Kudaibam Lampak Tautong the Sanakiba, Messing da, ESU Wankaina, KSDO Kamgibo, Wicket Nipanda, Mighty Pikre, Machashida KSDO on arm innings the bed Pyraga, over Kunipan Loivda, Wicket Loina Turaga and Chama Taratur Loduna, Target and Chama Taratare Tamkiva, ESU Anisuba innings the Bedpine over Kunitogi ball Anida wicket Anituraga. Target ran Cham Taratre Lodra Mai Paki, Machashida Mai Bakrab E. Sugis Hanoi, Soyam Saiwan Mana, man of the Meske title. Okay, Tournament sing as Kangabo Public Ground, Sanakiba Mesta, YUCC Kwakatil Morang Purelna, PTCC Pasuibo, Ran Humutra Mapana, Mighty Pikre, Machashida YUCC na arm innings the bed Pyraga, over Kuntrama Paloivda, wicket Loina Turaga, Ran. Chani Humudra Hum Logdana target run, Chani Humputra Mari Tamkibuda, PTRC and Anisoba innings the bed Paiduna over Kuntra Nipanga ball Marida wicket Loina Turaga, Rancham Manfudra Mari Lodra Matchashi, Mighty Vanaki. Matchashi Mai Pakraba, YUCC Sanroi, and Taujam Sajina, man of the Meski title. Okay. All Manipur Football Association Sinurangasi YCWO ground, Hino Boktas. Hino Boki Sana Bungda Team Kunmangana Group Tarukta Saruk Yaraga Nasia Hugdokre. Tournament Nasia Hugdopugi Torom the Executive Engineer PWD My People Godmai Imphal West District Football Association President W Movi Macha YCW Hino Boki President T Sam Amadi All Manipur Football Association Acting President DV Kowana Toba Mitun Singon Saruk Yaki Tournament Hugdopugi Mesta MUFA Sangai Prona Neroka FC Sangak Pambo Gol Mari Sinoda Mighty Pikre Match Asimai Pakraba MUFA Ge Gol Mari Adu Chiro Malem Ganmana Meski Minute Mari Chatpeda Teamgi Ahan Magol Chanmangofki Ningombam Deva Chandrana Meski Minute Manga Yankai Nitoy Amadi Yankai Panchat Peda Teamgi Gol Amamum Chanmangofki Manipur Cricket Association Sinduna Tau Tamwiban Ground Team Terrain Estaruk Yarga Hogdolaga Chatak Leba Mari Suba MNC Senior Women's One Day Trophy Ngasi Tau Tamwiban Ground Sanakiba Mesta Force Ketrigauna Sedo Tamwiban Wicket Mangada Mighty Pikre Mechashida Sedona meanings the bed Pyraga overculum the ball Humda wicket Loina Turaga Rancham Kuntar Logdana target Rancham Kutre Tamki Force Nani Suba innings the bed Pydana overcome up on your ball Anida wicket Manga Turaga target Rancham Kutre Logdana man of the Meski title okay Mechashimai Pakra Force Kisanore Rahamatuna man of the Meski title okay Tournament singing assist
SEDOC ground kong da sana kiba mesta AKSDO khangabokna Al Amin Lilom go wicket ma panda maithiba pikre match achida Al Amin na innings the bet pairaga over contrani thoi loibada wicket loina turaga run marfudara ma thoi logduna target run marfudara ni thoi tamkibada AKSDO ani sub innings the bet paiduna over tarani thoi loibada wicket ama turaga target run marfudara ni thoi logduna match achi mai paki match achi mai pakraba AKSDO gi sanare daina moirang temna women of the match ki title oki tournament asi hayeng match lai roi Thasi ki tarih tegi mapan fauba Sri Sakaranchia University of Sanskrit Kaladi Ernakulam Kerala University asigi Department of Physical Education and Sports Science Sindra Pangtu kiba All India University Best Physics Man Championship 2024-25 ta Manipur ki Nongthang Laimajamna IT KG category da goal lautna chauna mai pakre Mak hauze Western College Konthok jamda tamliba mahiroi amani panbeya avdi Nongthang Laimajam Handak the Pangtu ki Mr. Manipur Singani Kunmarida overall junior Mr. Manipur Takiba Sadore Amani Maglang Thawal Kunjamay Likai de get like Raba Laimajam Brojendro Amadi Laimajam Bebe ki Masanupani Haiba Championship Asida India Gitonga Tonganba College of the University de Pun Mahiroi Kuntare na Saruya Kibugaloina Manipur ki NG Money College Khuragi Mahiroi Famdom Arun Mitaina Humbudra KG category the silver amadi standard college Komugi Mahiroi Toksom Yaisna Maitaina Humbudra Manga KG category da Marisuba Mafung Kalakibani Hosikaro with the Maribu Palm on the Pambini. Cabo Verde bu Manipur amukanna handokhanna ba Rajya Sabha ki appealation basana gauna parliament da tachi Finance Minister Nirmala Sitharaman ngasi budget session manung chana Lok Sabha da ani sulu batch toina Manipur ki budget ki supplementary demand statement Students Organization Delhi NCR President Oiba Hauja ko buike ki mathakta Bharat Cancer ki mathina ma ko wa ko tonga New Delhi ki Katavia Park Police Station Manipur Police na chata ki batonga ki bukuli thongdokta aina tingkaba lamulu lupari leke duty ke dar maha yauna na ke taraf hare Mastery History and Freshwater Ecology and Sustainable Aquaculture की laboratory among Manipur University da Manipur की Governor Ajay Kumar Bala ने संगाप है। Kasih guna dayasko media news solution jari meyang tabri bisingbo kurum jari.